Salam alejkum, lijep pozdrav poštovani gledalci. Dobrodošli na kanal. Danas ću da pokažem moj put koji sam prošao dok sam došao do rješenja kako da napravim elise koje su mi najbolje, a najjeftinije što je do originala elisa je jako teško doći, kao što sam govorio u jednom videu koji imam na onoj mojoj bijeloj vjetrenjači, koji lako radi na blagom vjetru i veoma su brze, malo su bučne kad su jači vjetrovi, ali je opet s druge strane ima onih dobra efikasnost, jer su stvarno lako kreću. Međutim, šta sam ja prvo pokušao? Iz početka sam pokušao sa ovim cijevima. To je peštan cijev, odvorna cijev, FI 110. Znači, s njima sam krenuo. I to je bila, evo, ovaj propeler. I taj propeler ja danas koristim na vjetrenjači, ukrasnoj vjetrenjači. Kad pravim vjetrenjaču za dekorativnog karaktera, fine su, stavim ih 6 ili čak 8, može biti 5, 3, nije, to je sad po želji. Sve što ima više elisa, ona će prije da starta vjetar. Prije da će doći do rotacije, a samim tim ne može postići brzinu nikad kao kad imamo 3. Najbrži je propeler sa 3 elise. To treba dobro da znate. Znači, najbrži je propeler sa 3 elise. Još ako ima dobro aerodinamičnost, kao ona bijela kod mene, i da je usklađena sa svojim generatorom, to je onda ono najbolje što možemo očekivati. A više elisa kad je na ovim našim generatorima koji nema, i to sam spominjao, generator od hoverboarda ili od romobila električnog skutera, njih je malo teže pokretati zbog jačeg magnetskog polja, u čemu je, mislim, i poenta. Onda stavim ja 6 ili 5 elisa da bi imao bolji start, da bi prije startao. A brzina će biti kad zapuši, ona će svakako nadoći. To je prvo bilo. Dalje, onda kad stavim veću elisu, ova je negdje 45 cm, kad stavi 70-80, to nam je bila vinjava, ja nisam stavljao iza ojačanja nikako i tu sam imao problem. Onda sam nabavit ću malo jače cijevi, jer sam uzeo isto od odvodnih cijevi ove, i koja je deblja. Vidite da su ove su malo deblje i jače, pa sam i mogao i oštriti na ovoj strani, jer kad vjetar ide, vidite kako ona treba da izgleda. Na ovom dijelu gore treba da bude tupa, tako da kažem, prema dole da bude oštra. I ova elisa nije loša, ovaj propeler nije loš, i one nisu loše, međutim, hoće i one da puknu. I to mi se dešavalo dok nisam sve stavio iza ojačanja. Kad stavim iza ojačanja, i ova ojačanja bolje da uzmu do jedne, hajmo reći, trećine ovog plastičnog dijela. Kada podijelite ovu dimenziju, da 1/3 nam hvata ovaj čelični dio. I to je onda sigurno 100%, neće ona, moće one da izdrže dugo. Međutim, ima ova problem plastika što je teška. Teške su ove. I propeler, sve što je lakši, sve je bolji. A opet aerodinamičnost je takva kakva jeste, jer ona je savijena identična i na početku i na kraju. Ma koliko mi to oblikovali, mi ćemo imati opet isti kao i sa ovim. I tako da sam i od njih može poslužiti se opet, može se poslužiti, ali nije idealno. Vi vidite, evo, propeler od ista breze, vjetrenjača 500 W, 12 V. I evo pogledajte kako je ono. To je dimenzija ovdje, vidite ovo. Ona je negdje, ovaj mi je 40 cm, oko 50 cm, 52 cm. Ona je na vrhu ovdje 25 mm, ovdje gdje je najšira je ona 13, ali se jako brzo, sa ovo 13 cm se jako brzo sužava i vidi, ona ima aerodinamičnost. Evo o čemu vam govorim ovdje, šta je u pitanju. Prednji dio gore, to treba da izgleda kao riba, da se sužava na donjoj strani, jer ona kad rotira, gore deblji dio, kao krilo aviona, vidjeli ste kako dolazi suženje, da bi ona dobra. Međutim, pošto je ovo vjerovatno usko i to, ovdje koji je ugao, ne znam, nisam mjerio, ona mene nije nikada
ovo sve moje radi, ovo mi nije htjelo da radi. Ne znam zašto, u čemu je to pojenta. Da li je to malo hvatanje vjetra po površini ove jedne lise ili u čemu je, ne znam, nisam. Iako je ona postojana na 45 metara u sekundi, to je strašna snaga, 45 metara u sekundi vjetra, to je strašna brzina vjetra. Ova je lisa postojana i ona ima garanciju da se neće raspasti na tome vjetru. Tako da o njima ne bi više govorio. Ko ima te elise, zna o čemu, zna kako su elise, jer ovaj video i radi upravo da ukratko objasnim ono do čega sam ja došao. Evo, to je ova cijev o kojoj sam govorio, o čemu sam pravio i kako sam ja pravio. Znači, ovo isto jedna elisa i ove cijevi imaju različite. Evo, ova je lakša puno od ove koju sam pokazivao. Vidite ovo. Iste su, ali nisu iste. Ova je u desnoj ruci mnogo teža, dok je ova lakša. To sam sve isto pravio, međutim, ni sa jednom nisam bio zadovoljan. Nikad mi ove lise, jer su one vjerovatno opet teže nego što je se zahtijevalo. Najbolje lise što čovjek može da napravi su drvene lise, kao što je ova ovdje. Evo, ova je malo veća, ali na njoj, ovo sam pravio iz jednog tijela, čisto da pokažem. Ja ne znam, ona je velika, pokazat ću vam i poslije. Ovdje se napravi isto jednu grešku, jer mi je konstantan ugao od početka do kraja. To je u jednu ruku dobro, ali u drugu nije. Zašto je dobro? Što je kompletan ugao od početka do kraja. Zbog toga, zbog opet hvatanja vjetra, jer vjetar kad udara i hvata cijelu elisu odmah. Međutim, gubi na aerodinamičnosti, što jest na brzini rotacije. Tako da, ovo mi je taj prvi što sam probao od drveta i ovo je iz jednog tijela. Dakle, nisam ovdje lijepio iz viših dijelova, što bi bilo bolje i sigurnije da se napravi kvalitetnije i da se napravi ta aerodinamičnost kao original. To ću nekada uraditi, ko Bog da, tu ima mnogo više posla, pa kad budem imao više vremena, to ću da napravim. Naravno, pokazat ću i kako se pravi i to sve. Ono što je po meni najjednostavnije, najlakše napraviti i najbrže jest aluminijske lise. Kod mene i danas radi na jednoj i na drugoj vjetroturbini. Ovaj lis što držim je 1,5 mm. Bolji je od 2 mm. Evo. I možete kupiti, svaka limarska radionica ima, i oni vam mogu i sasjeći i saviti lim taj. I vi jednostavno sebi zabilježite dimenzije. Ovo je jedna mala lisa, ja nisam pri ruci uzeo metar, a da vam pravo kažem, izašao sam vani da snimam, jako mi je teško, bučno je, narod radi, freže, traktori su okolo, tako da ne mogu zbog zvuka. 52 cm, ovo su mi dijelovi koji su ostali od nekih 10, 8, ništa vam sad im nisam kazao, uzet ću vam, evo ovo lisu jednu. Ovo je ta elisa jedna koja je jako dobra i koja mi je radila i koja funkcioniše. To je isto 1,5 mm lim. Ovaj čiko prošao. Dakle, ova elisa. Ovdje je dužina 75 cm, ova dužina. Ona je ovdje 14 cm i na vrhu je gore 7 cm. I uzmete prosinu, uvijek je jedan dio ravan, a ovaj je sljedeći ukoso. Kad sjećete od ravnog lima, normalno samo kontrirate dimenziju i dobit ćete isto ovu. I to vam mogu limari i saviti. Evo, prošao i taj traktor. Dakle, kao što sam kazao, 75, 14, 7. Sad morate imati malo vještine da dobijete ono što je bitno. U ovom dijelu treba da bude nagib, dakle, ugao ovdje od 13 do 16% na ovom početnom dijelu, a na vrhu gore oko 7%. I tu ćete dobiti aerodinamičnost sa ovom elisom, gdje će imati dobre performanse 100%. Mislim, maksimalno onoliko koliko se može izvući iz ovog. Ako vam je i to skupo otići kupiti nov lim, ja sam, boga mi je skup aluminijum, evo, aluminijska polica na otpadu, može se kupiti i to naleti. Vidjeli ste da ja odim na otpadu, vi koji pratite mene, na otpadu se to kupi po otpadnoj cijeni.
pošto je lim, to bude aluminijum i može se to iskoristiti za ovakve stvari. Ja sam to, mene su neki pitali odakle mi toliki generatori, odakle mi to. Ljudi moji unazad 15-20 godina, pa i duže, vjerujte, kad god sam negdje naišao na neki motor koji može da, koji je meni interesantan, a uvijek sam to često odim, da li na otpad, da li na pijacu, da li negdje, gdje god mi ispadne prilika i da to vidim, da je to meni interesantno, da bi mogao probati od njega nešto da uradim, ja sam to kupovao. Naravno kupovao. Normalno da sam gledao da sad ne lupim, ne kupujem neke koji su preskupi, što je to, nego sam gledao ono što je povoljno, što je normalna stvar. I ja sam kupovao i ostavljao i tako da i onda je došlo vrijeme kasnije, kad sam imao više vremena da se tome posvetim, da to istražujem. Naravno da sam se onda počeo baviti time, tako da je to to je jednostavno volja, ništa drugo nije nego volja. A vi znate, ko u te vode krene i uplovi, da je to ljubav posebna. I sve što sam ja prošao, što sam tu naučio, ja ću kazati, jer opet kažem, meni je teško, meni to nikad niko nije kazao od čega da napravim. Jer sam pitao, imate vi na internetu raznih stvari, dostupnih stvari, međutim, ja kad dođem tam ili nema titlova, ne mogu prevesti engleski, boga mi, ja sam ruski učio u školi, tako da, ali eto, što kaže, ne znam dobro ni naš kamoli, kaže dalje, šta ja znam, ja sam u ta generacija koja pamti, svašta je prošlo, a eto, ne znam šta više da vam kažem, dakle, drvo je najbolje, ugao sam ukazao na početku 13 do 16 stepeni, na kraju oko 7 stepeni, može biti stepen gore dole, nismo i to će biti sigurno aerodinamično snagu. Iako opet neće biti nikad kao ovu aerodinamičnost da dobijemo. Najbitnije, zato je od drveta se to može prilagoditi. S tim šta je još bitna stvar? Tu se ne smije griješiti, jer ove greške su malo najbitnija stvar kad se sjećate lim, da li vi, da li vam neki limar u nekoj radionici i to, jer oni to najljepše sasjeku, pogledajte kako to budu lijepi komadi, još kad oni saviju na svoje mašine za savijanje, to bude idealno. Vaganje, svaku elisu neću kazati mora se, treba izvagati ako mislite da bude u centrifugi, da bude, kako da kažem, da bude balansirano. Dakle, balansiranje mora biti, svaka elisa se posebno izvaga. Ja kad vagam, ja izbilježim. Evo vidite, svaka ova kod mene ima bilješku, odnosno svoju težinu, što je svaka ima svoju zabilježenu težinu. Težina mora biti i opet, iako ima težinu istu, ako vam nije raspored isti, ako vam nije raspored ovaj isti, pogotovo ovdje na krajima, mora biti isti. Mjerite u centimetrima, što je normalna stvar. Mora se složiti isti, koliko stavite ovih elisa, to podijelite, izmjerite da bude dakle ista težina ovih, isti raspored tamo, čelična vinkla koja stavite, odnosno ova flohajz, i on mora biti isti po težini. Normalno, ovaj ekscentar, glavna međuploča koja nam veže za naš generator, treba da bude normalno u svom balansu i na taj način neće biti sigurno problema prilikom jakih vjetrova, odnosno brze rotacije. I lakše je balansirati 5 elisa nego 3. Lakše 6 nego 5, lakše 7 nego 6 i tako dalje. Sve što ima više elisa, lakše je postići balans. Najteže je balansirati 3 elisa. 3 elise ako stavljate kao što je ovdje ili kod mene na ovoj drvenoj, ona je balansirana jako dobro, ova drvena, a trebalo mi je, vjerujte, pola dana da je balansiram. Sigurno pola dana. I morate imati dobrih živaca. Jer mora se izvagati da 100% moraju biti po težini isti i u ovome rasporedu. Ali jako je teško ovaj raspored, razmak između.
između vrhova ovih elisa. A teško je to postići kad su 3. Ja vidite ovdje imate, piše, evo da pročitate. Ista breza. Oni su, i to sam govorio, oni su u početku imali ove elise, danas ista breza ima jako dobre elise. Čitao sam to, gledao sam to. Ovo je malo od starijeg modela i tu je malo urađena ta loša aerodinamičnost kod njih. Iako su to dobre vjetroturbine, pogotovo ove sad. Oni imaju jako dobre turbine. 2 kW i više. Ne znam, evo to je ono što sam ja imao, znači aluminijski lise su po meni najjednostavnije, najprihvatljivije i najbolji, najlakše za napraviti. Najbolje mi se pokazalo, evo, poradi te kod mene, nikad nije ni jedna, ni pukla, ni bilo šta. Eto. Toliko za ovaj put. Hvala vam na pažnji. Eto, mislim da sam vam pomogao, pogotovo ovim ljudima koji su pitali. Budite pozdravljeni, lijep pozdrav do sljedećeg videa. Ostajte mi zdravo i živi.